Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbaganakin ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga rudan tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaad iti balay ni Manang Vanessa, saan ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang Mau, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan iti abang? Ala, awagam ni Manang Mau, tapno adda pagakaranta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iti balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? O manugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay titulbak pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya taramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't ni Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbak. Taytad ko kan alma. Aday ti drawer bakit? Nainayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pa'y nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga inalayo ka day? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbak. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't ka ti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay, mala,
Agluto ka man kid di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo, lakay. Ada pa'y karne anabati itref. Isulatan ti iluto. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, edi. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay dahi ta napanunot mo. Nakita ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga raw, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agpost iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta amabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga raw ti agdalos, lakay. Agarami dakmot iti Facebook account ko, tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wen, Manang. Nasaya at matno kasta, tapno adda sa rin nyo ken Eddie. Wen kat agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan ana umay jay. Saan matkit di, Manang? Ay, wen gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada ako, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat, lakay. Nasayat mo't lukas ta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan, lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti susweldoan ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta kon day tao? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan, lakay. Ay nawaw, nagmayatan. No kasti ka na yun, mabali na, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Uray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Uray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita kidila minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tate saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da saan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, Nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan niyo, Nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, Nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa, Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya.
Nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kaniidi. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada almaken edi bakad. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw, nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken edi. Edi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya, Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya, kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta, bakay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pay. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakay. Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almaken ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo, ipapaabang daal ma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdaka matikabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road, ilimod na kan ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kapsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga ruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastaabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi ama artapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaedan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda moten iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa ikat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa ikat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tani manang mo?
Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo ni manang mo. Hay, mabuteng lakit di day am artapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Addan to aldaw day a Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang. May salaang ti siguradok ita. Anya nga dayta. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't na pumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbaling nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Nga man niya ti narami jaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit. Nagado ti dakas asauna kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang muti agpakumbaba lakay. Husto mo't kit day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan da mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? Nukas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, uwan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana, amangan no mapakawanda tapay, kat saan data a pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.